Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zikhishwe ngaphandle abezindaba sekungena Isilo esbayeni emcimbini okwanongoma okwakhangela amankengane la okugcotshwa khona Isilo MISUZULU ukazwelithini. Kubikwa ukuthi abezindaba abavumelekile ukungena nesilo esbayeni. Abantu bagcwele bayacicima. Umcimbi lo obukade ubhekwe ngabo bajabule ngendlela emangalisayo abantu ngosuku olukhulu ababekade belindile. Ubuye imhlongo uthi inkosi yesizwe uthi abanedubu uthe bayede na wendlovu hlanga lomhlabathi Isilo MISUZULU ukazwelithini ukhululiwe sothondoso uthe singabakho bayede. Untombi Gugu Xulu uthe siyabonga ukuza lokho, ngiyabonga kakhulu ukuthi bengakuvezi lokho ukuthi vivele kuyimfihlo yomndeni. Bafethu ke sizolokho sinithatha sinibeka ukuthi ngabe kwenzakalani emcimbini oqhubekayo njengamanje. Ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section.